Gead fáilte chuig seachtain na héan don bheachtas Creidim Ionat. I'm here in Charn in Derry, a cultural centre run by chultúrtha Community Association. I'm meeting people who are learning the language here, trying to figure out why they wanted to take the next step in their journey with the Irish language. Fodri go míon ha se anna jasar fad I bheith I thamta inniuh. Ha anna bhéim a goibh an giad chlúin eile an sos na Charn na bhfuil. Tá dul cin nar chumhní mit trocha bliana hen gur ó trú na cethir de Gaeilge an sa bhór cheantar seo. An sa leat aniuan tá céad agus seachtú an sa troch Gaeilge an sa bhonscoil béaldáris tá níoscoil sa cheantar agus an Gaeilcholáiste. A tharéanú duile bheas an héan go béon rud is suntasíad a bhaint amachgan na gháil an chéad glúin eile an é cíál únirat ná cóúnirat a ghlacu bhilthe glúiseat na teanga ná an tionscoil teanga an seágan. Go minic bunítear was a glúiseat éigen agus siad na daoine cíanna bhíon a tomaint go dtí an dearú. As a chá seo tá ardmhóragan an chéad glúin eile a chumasú agus a sprágu. Ifa tusa an tuifigeach óige an sa instan méallar an róla hagant. Curmid réimsead imachtaí óige ar fáil de dhaoine ógus a cheantar bhfuil Gaeilge acu le chur leis an teanga cinál hóisialta sin tá siad ag fólam an sa scoil béaldáris ach le déis a thuairt imachtaí hóisialta dhéanana tíobh muid an seomar ranga mar sin churmid clubanna ag léirsúil cos le clubanna Ailíne club aber óran na nóg Rint dramaíocht cumaich téama just deach an scoil le rudaí áfrail den na daltaí ar scoil ach hílann choiste gurú sa táta go méid afaige óige lean aimsirtha an seo sa Charn ag obair leis na daoine óga leis na déisina sin a thuairt forbert margaoine óga agus cumaile sin an teanga a orbert. How would you say the children are eating? Tamla scíal. Hello. Gumá bhfuil spás do dhuine bháin eile? Tá beidir spás big a bhain de. Na bhá. Gur mágad beidir go bhfuil amháin rud éicint. So táid I gceart ar ceacht a ceathair Sinéad. What inspired you to enroll in the class? My other little girl, sorry, she's 5, so she goes to the Gaeilge School in Shawnee in Macrafelt. So she started Rangahean last September, so it's just to help with her homework and help sort of integrate it a wee bit more into family life. Just going home to my wee girl this evening and she'd be like, "Mummy, what did you learn at Irish class?" And I'd say something to her like Moji Moy or something and she'd be like, "Mummy," you know, it's lovely. What's the next step for you now when it comes to your Irish language journey? I really think I need to go out of my comfort zone though and go to the bigger courses that happen, you know, like on a Saturday, just to challenge myself a wee bit more. Well, Céile, Creidim Ionat agus Stephanie, Creidim Ionat chomá. Well, Joe, ha cuirmach an bhatha gotsa an áit sa inis dúin fan dógan te fuairis. Well, go siar beidir trocha blian ag an amnaí ar mór an Gaeilge facas a cheantar an seo. Bhí sé go fáil against na parc aim na fiú lás aim na muir na háte bhí golóir cine Gaeilge le chluisteil an. Ach tógu canún sin ag tusna nóidí go neantad muir na háte rud ag an faoin cineal amacht a cófabal bhíon pobl ag buanú gan am. Agus thucra sé ar an Gaeilge mar cineal urlis le tuairt faoi sin éis. So thuair sé ar chuirs go Gaeltacht mhór seoia, tháinig sé déibh tarlú. Agus a bhácail na culture híontar tí lech faoin cúig bommate agus fés ó sin bhí gur dhéanú so hána sé ráis bhna siad níoscail thu mar sé níoscail ag an am sin sin bhna siad bonscail na blion níos sin níoscail eile sáil mór a blion níos sin agus tá siad cineal ag forbert agus ag féinniu an agus sin thar fa bhéile a híon tógu an Charn an fórgneamh is ceann lomsa ag teachtar turas scoil agus mé rang sé rang seocht ag an parc an seo an áid ag seaú na sugus níháinach luchar agus féir agus bhí cin dún go méid seo áid méid an scoilniú béaldáris a go máile sin go méid an pobl an do muir na háte. Scéim
van tóireachta a hágeist le Creidim Ionat, agus an rud a chnuchsa I neomh ná an pobl I mun man tóireachta, I múna a chéile agus a foghlaim ó na chéile chomh má ó heamh na Gaeilge dó. Agus is dólam go bhíocht a míisna go leor a ghabhlaim ó phobal chairntóchar.